Evo, generale Gotovina, napokon ste stigli u Zadar. Zadrani koji su vas sve ove godine podupirali, konačno su vas dočekali. Kakvi su dojmovi? To je naše zajedničko zadovoljstvo. Ovaj dan ja sam čekao tako dugo. Na kraju krajeva došao sam kući, došao sam među svoje. Svi se mi poznamo, svi imamo nešto zajedničko. I eto, na kraju imamo jedan lijepi dan i sigurno da dan grada Zadra i blagdan Svetog Krševana je jedan dobar trenutak da se svi zajedno sastanemo. Jer tu su svi momci iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine koji su bili sastavni dio sustava obrane, pa i ovoga grada. Generale, malo smo gledali u reportažnim kolima, vrlo dirljivo je bio vaš susret sa invalidima Domovinskog rata. To su moji prijatelji, moji su borci. Oni su prošli ono najteže i oni žive s time. E pa, koliko toliko mi moramo uvijek biti s njima. Oni su naša braća. Međutim, i vi ste prošli iznimno teško razdoblje, proganjan, a nevin. Kako ste izdržali? To je bio moj put. Nisam imao drugi izbor, ali sam došao do cilja. Na kraju krajeva pobjedili smo. I to je naša zajednička pobjeda. Što vas je držalo sve ove godine? Kako? Što vas je držalo sve ove godine? Vjera. Vjera u pobjedu. I ovo posljednje vas moram pitati, politika se bavila vama sve ove godine, postoji li ikakva mogućnost da se vi počnete baviti politikom? Ne, to nije moj izbor. Je li možete još nešto poručiti na kraju za naš dnevnik, za Hrvatsku televiziju gledateljima, zapravo odnosno građanima Hrvatske? Za Zadranima čestit blagdan Svetog Krševana. Neki uživaju u današnjem danu grada Zadra. To je njihov blagdan. Šta drugo? Hoćete li se vi napokon sada, nakon sve ove medijske gungule i ovih slavlja, moći odmoriti? Imate li planova za odmor? Pa već sam na odmoru. Uživam.